Mnogi ljudi, kada krenu da tragaju za istinom, vrlo brzo pomisle da su je pronašli. Ali većina onoga što je ikada napisano nije apsolutna istina, već uverenje onoga ko je pisao. Zato se nameću ključna pitanja. Kako znaš da je nešto zaista istina? I šta istina uopšte jeste? Ovo je deo koji većina ljudi ne razume. Prava istina ne dolazi iz knjiga, predavanja ili autoriteta. Istina se prepoznaje iznutra, dok čitaš ili slušaš. Ne potvrđuje je već unutrašnje dete, direktno kroz izvor. Danas čuješ neku priču i ona u tebi rezonuje kao istina. Kasnije čuješ drugu priču na istu temu i ona rezonuje dublje i tačnije. To nije zbunjenost. To je samorast spoznaje. Zato znaj, istina koja dolazi iz traži da je braniš. Istina koja dolazi iz svesti ne traži ništa, ona te menja. Ako moraš da dokazuješ da si u pravu, nisi u istini, već u identitetu. Prava istina te ne čini jačim u raspravi, već mirnijim u životu. Istina se ne posjeduje, ona se produbljuje. Pravi odgovori ne dolaze iz razmišljanja, već kroz život. Život pokazuje istinu kroz iskustvo, odnose i posljedice. Onaj ko sluša prvu misao i veruje nevidljivom vođstvu, biva doveden tamo gde treba, da bi istinu sam spoznao. Istinu prepoznaješ po miru, po tihom aha ili wow trenutku, po životu koji živiš, odnosima, radosti, ljubavi, stabilnosti i balansu. Radost i ljubav su nulto, prirodno stanje čoveka. Stanje prisutnosti bez lutajućih misli. Kada slušaš život i pratiš sinhronicitete, živiš u harmoniji i imaš prirodnu želju da doprineseš drugima. To nije filozofija, to je stanje svesti u kome se istina ne traži, već živi.